Pred vama je krajnje neobična lista. Ove 4 zvezde se, osim izuzetnog poslovnog uspeha, hvale i neverovatnim uspehom iz spavaće sobe. Neki od muškaraca, kako bi stali na kraj glasinama, otkrivali su tokom godina i pravi broj bivših partnerki, koji bi bio čak i veći od onog koji bi javnost pretpostavila. Nekadašnji zli sudija show programa Američki idol jednom prilikom prisetio se minulih dana, te otkrio razne detalje iz svog privatnog života. Simon Cowell uvek je važio za velikog zavodnika i šarmera, pa nije baš mnoge iznenadilo kada je izjavio da je tokom boljih dana nedeljno voleo i po 2 žene. Godinama se šuškalo o tome koji je magični broj iza zatvorenih vrata rock'n'roll zvezde Gina Simmonsa. Glasine su u jednom trenutku odjeknule svetom i dostavile javnosti informaciju kako je frontman Kissa imao čak 4600 ljubavnica. Međutim, on je ipak odlučio da stvar uzme u svoje ruke i otkrije da je u pitanju 4800 žena, verovatno kako ne bi uvredio onih 200. Ako je verovati neautorizovanoj biografiji slavnog glumca Warrena Beattya pod nazivom Kako je Warren Beatty zaveo Ameriku, on je spavao sa oko 12.775 žena. Navodi se reč oko, jer on ništa osim striktno noćnih aktivnosti nije želeo da računa. Ipak, njegov tim advokata brzo je reagovao i sve spekulacije demantovao. Razne fantastične priče ostale su za preminulom košarkaškom zvezdom Wiltom Chamberlainom. Jedna od njih svakako je ona koja iznosi neverovatan podatak da je za života spavao sa čak 20.000 žena. Ovaj intimni detalj nalazi se u njegovoj knjizi iz 1991. godine, A View from Above. To praktično znači da je, kako je izračunato kada se informacija pojavila, od 15. godine do izlaska biografije Chamberlain spavao sa 1,13 žena dnevno.